sisizukulwane manje ulwazi okuzoba lula ukuthi idlulele komunye ngoba sisizukulwane sokufezeka kwezinto uNkulunkulu ayishilo. And ekufezekeni kwazo ukumemezela ukuthi uJesu usesemnyama. Ngoba sikwazi bazalwane ukuphila normal in a day as if nothing is going to happen. Asizile ukuzosonta bazalwane. Sizobeka indlela ukuthi uNkulunkulu uthini kufanele sigadeni. Singabantu thina bakamoya hayi basenyameni. Asibona abantu bomzimba thina singabantu bakamoya bokuhleze beincline indlela kamoya. Kukhona izinto ozokubuka iTV yakho kuthiwa sizwenela ukuthi kwenzeka into ukuthi ungathi awukwenzakalani emhlabeni. Kodwa kufanele indlela yakho iphaphame nengqondo yakho ishathi gidima ubone ukuthi yini lesi sikhathi. Ngoba lento eyenzakala khona ukuyifakazelayo. Bayaxoxa abafundi bakaJesu nabafundi bakhe. La soqala khona namhlanje ngifisa siqale nesiqale phezulu. So beyesehle kancane we are going to have another series of it. But ngiyacela bafuthu ungisize ungifundele. uJesu uthi kubafundi bakhe ukubuya kwami kuyoba njengaseyikhathini kaNoah athi kuyoba njengaseyikhathini zikaLot. Namhlanje into engifisa siyibheke ngifisa sirewind kancane siye esikhathini sikaLot. Siye nasesikhathini sikaNoah siyobona ukuthi kwakwenzakalani ngalezi ikhathi. Ngoba there is a significance of going to that time ukuyothola ngoba uma uJesu ethi kuyoba njengaseyikhathini kaNoah ungazazi ikhathi kaNoah ukuthi kwenzakalani kukhulu ukuthi understand ukuthi kwenzakalani manje. Abantu kade bejabula malume umkheshane bejabulela uZexbantwini ukuthi uthole iGrammy Award. Nalo sisi lo khona la iCovid khona isibuqa sonke sasidansa sonke emagcekeni senza ama video sidansa umhlaba wonke kwadansa South Africa yonke ngisazi ukuthi ubeka imali lentombazana nomcebo naye kade receive iGrammy Award. There are 3 people in South Africa abahambe bayothola ama Grammy Award. Abantu bayajabula bayajabulela ukuthi sithola ama Grammy Award kodwa babaza abahambanga baanele bayobona ukuthi bebewalanda kupha ama Grammy. Bekade kunepulpit likaSathane kunomuntu ofika acula iculo elithi unholy athi ngiphakamisa ungalungi ngiphakamisa amanyala phambi kwabantu bonke emhlabeni wonke behlele epulpit bekwenziwe indawo efana nesihongo ama-light abesetshenziswa abeyinto efakazela ukuthi kuzo-celebrate uSathane la. Kwabuya abantu base-South Africa and South Africa is implicated. ISouth Africa isazoba neyinkinga. ISouth Africa isazoshupheka. ISouth Africa isazoba nama-disaster. And ama-disaster azodala ukuthi uSathane wenza isivumelwano nabaholi base-South Africa. And thina abantu base-South Africa sizoyifakazela kodwa into enhle ukuthi sikuJesu. Ngoba kekho empletini likaSathane engenanto azoyikhokha. And akekho tusu uSathane ongekashawa uNkulunkulu. Kukhona ama-career engifuna ukukutshela namhlanje angazi ngisengiyadidiseka. Awukwazi ukuthi na uyintombi enhle kanje uthi mina iphupho lami ukuba uDJ. That is a nonsense from the pit of hell. Awukwazi ukuthi umuntu uphila uthi mina ngifuna ukuyocula iAfro pop. Ingoma ozoyibhala ezobekhuthaza umjobo. Ingoma ozoyibhala ezobekhuthaza ukuthi abantu abalale bengashadile. Awukwazi uvumela isystem yasemhlabeni ishape indlela ofuna ngayo izinto. Awukwazi uvumela isystem yasemhlabeni i-influence ukucabanga kwakho. The system of education in the world is taken from scripture. Ukuyofunda evarsity abantu baspend 3 years hambe yobuzodana nomesha ukuthi how many years did they spend befundiswa eBabylon. But the enemy took these things wasefuna ukuletha crippling ngoba ufuna ucreate imibuso. Bazalwana ngikhumbule ukuthi uJesu fasta 40 days and 40 nights uJesu walinga uSathane. Uma ngabe qede kumlinga wamkhombisa izikhathi wamkhombisa imibuso wamkhombisa imkhakha yezinto wathi yonke lemibuso umkhotha mami sokunika yona. uSathane akadinanga ukulinga uJesu waqeda. Wahamba waqala wasungula amasonto akhe. Waqala wasungula ama-industries akhe. Kukhona umuntu akemthembi kodwa ane.
Ukhona umculo ophesheya udumile bethu Kenya West angisho ukuthi bazalwana kasindiswanga. Angimthembi kodwa khona ayishoyo engithandayo. Mawusearch internet. Uthi kade ngidayisele umphefumulo wami ngawudayisela uSathane. Kodwa manje sengiyawuthatha futhi kubuyisela kuNkulunkulu. Uthi mina kade nisebenza kwi-industry ngisayina i-contract fund ingavumelekile. I-contract esiyisayiniswayo ibhale ukuthi awuvumelekile ukukhuluma ngegama likaJesu. Nibabona uBeyonce bedunusa la Nathane amanyala asesihogweni. Bagcotshwa uSathane ukuze nina nihlaselwe ngoba ufebe. Bagcotshwa uSathane ukuze nina nimelane nezinto uNkulunkulu athi ayekwe ingene kuzona. Because their promotion is what is against what God wants. uSathane uxoshwe ezulwini ngenxa yokuthi ubemelana nento wayifuna ukulingana noNkulunkulu baxoshwe. And uxoshwa kwakhe ezulwini akayekanga ukufuna ukumelana nayo yonke into ethi uNkulunkulu. UJoel uthisha wesase uzokufundisa kutshela ukuthi kusazobe isikhathi la khona esazodedela emhlabeni abe yilide landelo yibona bonke abantu emhlabeni ibizwe ngo-Antichrist. Maye uPaul ebhala ibandla laseThesalonika athi uzomelana nakho konke ekuthiwa uNkulunkulu. Bese wena uzoma la uzothi bazalwane uNkulunkulu yangibusisa kodwa indawo ocula kuzona nomculo ocula bese ubusisa lo uNkulunkulu eSibhayibheli.